KTP a katel to long nu hian thiam lo chunga zaipol a kan lo tel ve tang thin kha alu ka ti em a zaipol rongbol na hi nu taka akal chuan KTP rongbol na hian halam panzir dona chuwang chuan KTP member te hian zaipol rongbol na hi kan ngai poimo sham ka du em ani KTP huai tu kan ni chung khan ko san zaipol rongbol na te ramthar rongbol na konga te le rui hlo ngai te chan chuan na konga te kan pha kang tokin ke kan lo pen to thina tin chu ba ka KTP ma chok rang te thanem ngai taka ati lo din na konga te ma la in ke kan lo pen to thina when ni ya hian khatiang ti thea ka om hi ka lo le a Christian Chalai Paul te KTP rongbol na kan kal pui so zel na tura po thanem ngai taka ke pe na pathian le ko san ta na thei top chua turin tun huna hian ka cha du chewa tin kan member te rui hlo awang har sat na tok me te san chua na ko nga po thei top chua chun zom zel turin tun huna hian ka som chewa he Christian Chalai Paul hi member ten pathian rongbol na hmuna ni ti hria a an lo tel ve zel theina turin a som khom na ko nga po thahnem ngai le zual ta ila tin ko san in khom ko nga te le ko san na tho ti pui tin na ko nga te kan thil tum hre rengin KTP ten ke I pen zelang u Vela Christian Chalai Paul member zo te pathian mingin chibai ka bo ke ka chawa kamin chu arle chan himi ania kumsang ni som ka hia changin ram Vela Christian Chalai Paul a hian branch committee member ni na chanbo ko mo tang me ka thia ko ina wang ka chen pia ti chuan kumsang ni som bo ka chawa kumsang ni som ni ka thum khe branch office bearer ni na chanbo ko mo tang me ka thia ko ina wang ka chen pia bo ka ni Christian Chalai Paul in ban hi a em ma a in chir om lawa nun kong dik nun ko mo to poi mo tak me nia tin rin na ko nun chan nen tir to nia tin weekling kan pan na kong poi mo tak me nia tin so ba ga chuan ti sa le thara wa na so na tam tak kan don na mun me kan chan na mun nia tin pathian nin hlai tir to nia mason na ko nga min shoi to poi mo tak me ani boka so ba chuan Christian Chalai Paul rongbol na tin hi Chalai ke tan chuan in a hnuin a poi mo em ani tin kan wa lai hun kan Chalai hun hi ri don na wa so ba chuan lo wa lai hun kan Chalai hun a hian thei top chuan pathian ta na ko shana le Chalai rongbol na in bang zel turin ram Vela Christian Chalai Paul member zo te pathian mingin ka som chewa tu sakna ka tam bek chewa ni Christian Chalai Paul ram hun veng lai branch te rising day chi bai ka bu ka chau he kan rising day lo thlen hian ril ruwa thil tam tak a lo lang ve a ma ro chu toy te thu cha du kan nei ve chu tu na kan suai tu ni mek le suai tu la ni le zel tu te he thui kan cha ve tu chau ni KTP Paul din chan angin chanchin thapuan dar hi thupui bera nei ila member ni mek te active member kan ti te suai tu ten an nge zel na tu ngai to ila tin member la nu nei kan ti ko nga hian thei to pa kan tran angai ni in kan hre hi kan mo phurna ania tin kan in hana tu thupuya po thil tha ti tura ti kan ni thil tha kan ti no kong tu kan mo phurna ni in kan hria hei hi ri ruwa vong re ila kan gol ber chu chanchin thapuan dar ani ti hi tharin hria ila a tha in kan hria chu chu masabera chuan kan cha du ania atok le chuan thalai te ko khran kut ke ni tura buat sai le ko khran na to ti pui tin tura Paul kan ni angin ko khran hi da ma sai la ngai poi mo mila he tha in kan hria a KTP a kan hlim man nuam kan ti a ama ro chu ko khana kan tel tam le si lo hian zia nei lowin kan hria chu wang chuan ko khran kut ke ni tu hian hruai tu hian kan member hi buat sai ila chu tiang chuan member tin te in buat sai bok ila a tha in kan hria chu thu cha du pakhat le ania tin a top pera chuan hei kan soi du ani tu lai khovela
kan program le kan thil ti reng tun lai thei ang berin kan tia a changkang thei ang berin kan tia a tha khop mai ama ro chu karil ro rang thin chu anuam kan ti na le a hlim lop lama hian kan kalra lang ti hi kan hlawa kan pathian thu chuan a chi bai buk tu te tharau le ti tak zet in pan chi bai pa chi bai an buk tu rani atiang khan chu wang chuan heng ringota hian kan kalra lang ti ka hlawa chu wang chuan thu tak khiat na konga hian kal ila a tha in kan thria chu wang chuan a hlim lop pi chu kan tiang ama ro chu thu tak lama kan kal lo chuan kan peng ral mai dona an nuam china kan top anga thil dang a thu tak china kan pe lo lenga chung chu ani a tun lai kan tum nu tum na lama hian kan pathian hi kan tun lai khat thei ani chu wang chuan top pera chuan pathian thu chuan voina nen nimina nen kan pathian thu chu panga renga tiang khan chu wang chuan eng kima pathian rin chanila pathiana chau in hatila chu hruai tu ni mek le hruai tu le ni le tu te ta na ram mun veng lai KTP ta na thu kan cha tu chu ani e akut thir khen na liam nge ya voina thu a chuanin nia Christian thalai pol te kan rongbol na te ma sona kan rongbol te po changkang chho zela kong tam taka tun ma kum som kal ta chunga rongbol na te le na te khin chuan ma kan so te em a te ro na ro chuan ma son na sang te rongbol na kan hui lu tur ne rolin heng ma son na te hian min chim ra lang te la oma rongbol tur a chan dam Christian thalai te kan ni ti thei hin loila tin heng ma son na te tunai thalai thil tam tak ina ken tel rongbol na ki chi sang te lai changkan na chi sang te rongbol na patan mangin ma son nan mang thin mai la kan tum bul pui ber thalai te Kristan hena suaya ko san ta na kut ke tura bo sei tur kan ni thi thei hin loila chu kan rongbol na ki pui ber tura ni ti shein palam panin ka zet tunin kan ni pui ani a soi mai a to so to